Om Swastiastu. Idodane pemiarsa biwah semeton sanedahat uang yang titiang mewali malih titiang nyoman swije nunas galah angin titiang ngelanturang ngatur ninganyang ime bebawasan Bali ring pewiwahan adat Bali. Sedurung lantur idodane pinake jatme sanes tate nyinggihan linggih sang yang widiwase ngiring nenten surut-surut ngaturang ngerasa pengayu bagya majang ring ide rianto iening nenten sangkaning peswecan ide janten sampun titiang miwah ide dane nenten presiden malih mecunuk ring channel YouTube ini pepelajaran bahasa miwah sastra Bali. Ini dedane pemirsa sededahan uang yang titiang taler semeton titiang pemekas para klian klian adat klian Banjar adat utawi dinas para mahasiswa bahasa Bali sane sedang seleg jemet melajah membebawasan menguruk ngeraosan pewiwahan adat Bali lugrayan ring galahi sane becik puniki titiang ngelanturan napi luwir bebawasan sane sampun nanan uning yang titiang mapaiketan ring mausang pewiwahan adat Bali. Ring upacara utawi ring parikramo majauman muat ketipat bantal saking keluarga purusa kejeron keluarga perdana majanten rike wenten rawuh pinaka saksi sajeroning pewongan ingyan saking manggala adat miwah manggala Banjar dinas. Ando punika wenten papat biasanya seni rawuh pinaka upa saksi klian adat saking perdana klian adat Banjar adat saking purusa raris kepala dusun utawi kepala lingkungan saking perdana kepala dusun utawi kepala lingkungan saking purusa. Nah mungkin dari sedodane titiang jagi ngaturan ime sapunapi kepala dusun utawi kepala lingkungan rikala ngupa saksi pewiwahan adat Bali. Inggih aturan titiang imbo kadiasa puniki. Janten sampun klian punika utawi manggala dinas punika ngawitin bebawasan antuk salam umat Hindu Om Swastiastu. Taler sedurung punika wewekin antuk ngaturang utawi ngucapan suksemaning manah majang ring pengenter baos kadiasa puniki. Inggih matur semua titiang majang ring dane pengenter baos saking keluarga perdana rianto titiang sampun kepico galah jagi matur ring parikramane puniki majang ring niki dane jero mangku sane meraga suci saha banget wangian titiang para penglingsir keluarga purusa miwah perdana lanang wadu taler semeton sane ngemiletin bebawasan puniki taler kusumayang titiang pemekas majang ring para semeton niki prajuru dinas miwah adat saking keluarga purusa taler prajuru adat saking keluarga perdana sane dahat uang yang titiang pemekas puniki sang alaki rabi sareng kalih sane subagio pisan rahinane mangkin sane tresna sehen titiang. Idudane sadedahat uang yang titiang nenten lali titiang ngaturang rasa pengayu bagya majang ring ide sang yang widiwase taler majang ring ide dewata dewati dewa yang guru sane melingga ring pemerajaan niki duaning sangkaning pesbican ide iraga sareng sami presida mepadu dana ring genah sane becik puniki ngelanturang pailen bebawasan pewiwahan sang kalih. Idodane sanedahat uang yang titiang
titiang pinake manggala dinas saking Pedadano nyuk semayang pisan rianto titiang sampun kepejo galah kesangero becik pisan ring galah becik puniki titiang pinake manggala Banjar dinas saking kulawarga Pedadano janten sampun wantah sareng ngupa saksi duaning pirangi titiang diwawu bebaosan saking keluarga Purusa miwah Pedadano sampun nemu gelang sampun maosang mungwing petemon sang kalih alaki rabi sampun berdasar pada rene cinta sama cinta antapun nika raris tan wenten walat kare saking keluarga Purusa miwah Pedadano sami sampun pada rene nyumponin pekerap kami utawi pewiwahan sang kalih raris titiang saking manggala dinas keluarga Pedadano wantah nguningayang mungwing purun titiang ngaraosang maosang rahanane mangkin ngawit sah sang kalih puniki Madi Sudano saleng luh sarini sah alaki rabi manut hukum agama selanturnya nih mangdo manut hukum penegara rauh kecatatan sipil janten sampun titiang nyumponin baos dane wabu lian adat duwi sampun ngelepas luh sarini saking cacah jiwan dane ring Banjar titiang ring dusun Banjar Selat Sobangan Mungwi puniki janten sampun napi luwir ili kita kebenjang pungkur sani kebuatan kangen negepin ini pekerap kami utawi ili kita pewiwahan sang kalih titiang saya ge jadi nguwantu tunas titiang laris made sarang lusarini titiang ngangganin Banjar dinas ring Banjar Selat Sobangan Mengui Badung ngucapang selamat menempuh hidup baru. Mogi-mogi sang kaning peswecan ide sang yang bidiwase made sareng kalih preside langgeng mekurenan. Ye sapunapi tresnane mangkin yen kesidanan tuh mangde ngelantur kantos kewekas mesikian nyujur ngulati keluarga sani alit ke bawah Sukerto Santi bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah sapunika titiang malia pisan tentang baos nungwing petemon sang kali halaki rabi purun titiang mau sang sah manut hukum agama taler manut hukum penegara sakewanten tunas titiang mangde sang kalih ngelanturan ili kita surat-surat sane napi sane kebuatan mangde gumanti rauh kecatatan sipil medue akte perkawinan. Ide dane punika imba saking keluarga Pedadano. Nah mungkin tincapan titiang malai kidik malunin terus malih titiang wawanin matur sapunapi baos saking manggala dinas Purusa. Taler kekawitin kadiwawu ngaturang suksmaning manah majang ring pengenter baos raris nguncarang pengastung kare Om Swastiastu raris penghormatan atau pesungkeman majang ring dana jero mangku majang ring para manggala para penglingsir ye miwah sang alaki barabi sareng kali selanturnya nih inggih titiang ngangganin dinas ring Banjar napi ring Gianyar baosang Banjar desa miwah kecamatan saha Kabupaten Gianyar titiang nampenin Rianto Dani pada juru dinas sampun mau sang diwawu purun mau sang kalih petemon sang kalih pun kisah titiang saking keluarga utawi dinas kedinasan Purusa ring Gianyar matur suksemu majang ring dingedane
taler titiang purun maosang mungwing pertemuan sang alaki rabi sareng kalih sampun sah manut hukum agama miwah penegara. Raris titiang wantah ngupesaksi pengan puniki pinunas titiang patah sekadi dani saking perdana diwawu mangde madi sareng kalih malih ngelanturang ngururuh napi luwir ili kita surat-surat mangde kantos ke catatan sipil presiden ngemulihkan akte perkawinan. Mogi-mogi petitis sareng kalih puniki daler petitis keluarga sareng sami presiden ngemanggukin napi saneka baos rahayu rahajeng labdo karya kantos kewekas. Inggih hidodane sanedahat uang yang titian punika bantang-bantang inik sapunapi ngupesaksi pawiwahan saking prajuru dinas inggian saking perdana miwah saking puruse. Nah raris indik napi raris kembangannipun kentan penglimaknya nih dagingin tutur kide majang ring sang alaki rabi sareng kalih dados natasang nakenang napike made sedurung puniki sampun nanan nganten. Napike leuh sarini sedurung puniki sampun nanan nganten nika wantah pewewah-pewewah. Untang nyane duane ngupesaksi pinunas keluarga sareng kalih mejanten sampun ketunasan mangde manggale presiden maosang pawiwahan punika sah pina pupesaksi raris duaning malih nyebos jagi ngelingetanganin ili kita sane sampun kesiagaya. Idodane sareng sami sane dahat uang yang titiang mogi-mogi napi luwir sane aturan titiang diwawu wenten pikenoh nyane majang ring pembuatan idodane rikala jagi ngeraosang atuh ngupesaksi pawiwahan adat Bali. Inggih kadiasa punika kirang langsung langkung tunas titiang mogi-mogi mopi kenah. Puputan titiang untuk para mosanti. Om Santi 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 Om.